start. Oh. Are you set? Okay. Can you? On avant, on yes. C'est sur les pichis. Et quand c'est le tema myongwa vena ha. Nyakpa. Chez Igbo Jiva tema myongwa mo. Igbo Jimso. So Pastor Gimo. Na ha nyakpa selu hene kwa ba ven. Na ha tine kwa iselu hene kwa shami ya samba hene sha kwa mlu yanshe. Ngise tiv ve kwa se sha yamshe. Ma mlu hege ukai to asanga kobo iza kem kwa se. Na ha selu hene mlu twa uyantive na kwa se sha yamshe. Ma hege oilu kem kwa se sha asanga kobo na. Ka uhana jim senenge se ahamba don na ha Igboji we shamlu yamshe uyantive ren kwase sha yamshe ma he gan au nenge we kamlu hana ahamba don Ha ma she ya lune ko yeri hin shi la ya ma shika ko ka ahamba don hin shi la jela. Save Eva Augustine watching from Imo State. Thank you. Wanga. Ha ma she ya ko yeri hin shi la kan ka do hin shi la yi. Shi la kan le ba kare ya. Iva ko ge. Aka nga yiri ashie. Na ha fati o ton ko ye yiri ne shi la. Ba compare be ko wori higenga. Azu agbaga to chachu na ha ya mu bunda kigba gbange me ko yanshe la akra zuwa sheku a momom sheku iwere ko kwasi higenga na ha alu kawe ko yanshe va zuwa ha ko iwere ko kwasi higenga ya we ko fa ko alu yanshe ya na unenge we kanyi ilu ndo manvihi uyamshe shaye yange yere la hihi ya situma he mo kem gube ni o kwasi ige. Say was watching from Lagos. Yeah, thank you. Watching from Rivers. Can you resign yo sha camera la? Okay. Rosa watching from Rivers. Na do ki rebe kia obanzu. So so fish. Wa kwasi o chechi itiyo then semba ne live manu hwa na ha kwaram lamenken wo abetiyo na ha ma mi pino we fakoro yamshe ya ne ba gen pa mu pine ne ni fakoro yamshe o se betiyo na ha kwa ne myongu system ne pa ne fati ovana am wo ne shamlu yanshe utwa ma nkem ukem kwase higen sha sanga sure na ni kwase wo se tiyo. Okay. Moka yira mu Princess Sierra. Tami kuzotie to kwase. Okay. Mongu waye to pakori yanshega. Ba tumabe mbabu humbamya. Na mbam ka ko yanshe na olu mpa mungwa. Atu sema zipa ko yanshega ba sipati ofan ko yanshe niya. Okay. Pastor Game ko show opinion shako yamshe ya. We mo mwalo mfe wa shako yamshe ya. Yamshe ngishe ti volun ko yamshe ya. Yangi kobo welu shata kishiga. Shi. Tom sureje kwa mbage luelue mi abe yunga. Na ha iyeri yamshe yeruko kwasitega yeruko alwe umo yem kasuama ungwe iyo ya uda nawo na alwe le ya iyo na wale unawo na alwe chinkafa ya iyo na no chinkafa na yamshe ne bazanzan duwe kiko kwasipa na ha
we pa ye gba pe amar we ngo Yes. o kwasi na ha aba kuma we pe ni kwasi ya o to ngo yo na uye mula na yo mula we ka be na ngo be Yes. na ha uhi de ma overlu mi as kwasi we ka be we ngo yo as kwasi na kinwan gbin na ba ya kwashun wasin yo ya we ka ya bu fati o da nzu we ngo ga ha chu we ka ngo be yi hake yo na ha tondo pa higene ya kwala kranguga na ha kai kobo yo ko tora kem ko sami shi kwala ya ruweza yo ke ya oge ye ma na na ngoga na ha igba pe na ala gba gbanjo ngo ki hundo ge na na kem ko sami na ha shenge ya ma ko mbata abahi ubanki kwala Yes. chachu chive yambu oye eutu ke hiwoje kela ye ma atita pakamba ye ka onke o na ha udango ho kwasi uda banjo ingo hi hundo ge uda yi kwasami ya yombla ya yambu ton ye bebe tuwa ngwake hinewe na ha arwe kwasila ngumare ya ko mbatsa shenge yaunu da baya ye ba kwaru wa gbuwe shenge ni wuwa uza shokpa shoka we wo yen wo da tumanya Yes. ba soru we so Yes. na ha shi za yoro gen ya imaru aingo ya ihi afriga Yes. shi ngo ibani male ngo yuwe ya ngo yoba hiya wonwa ye hi kwa heto Yes. na ha injo na ye gba ya oge ne nge ngo yo hiya wonwe hiya ga ya na ba gbanjo ngo ni na ha na yem na da ye kwasami ye na gba ngo na anyi ba kiji mu aba hiya ha shi wura bo shenge ya ekupa okana akuga na ha ya eda onene wo oru very shi ubango ho ndo hi oriya gbajo hi wobora ke mboza mine ekuba ka to shi ekuto kwasila Yes. ma kwa ne hingi enjoy pe aya ichombu Yes. ma njo ne shenge ye ba kra yare ishagbendo ulu yuaga inu wa ku bata kwake ku afi na ha yanshe ye do kwa ka ya shike jela na ha gba shiela bakare ya ha chuta yo yange kire kala ishi mo na za yo magenja mu fati o warumbe hingenga shenge o gban njo na hiwe njo yo kwasuo batere ya na bana oe anana na kwaleba ha chu kwa njo na ni ya na nora ibadogo na ha yo na nakira nguhu ingo atiga akuwa luwa shami mani bakiri ne ka bana mi kikwala na ha pa hinge ne ya shi ongura baka shi yanza yoru ke pishi ya hinge ne ha mo ka ha yuse na tun shenge ke marwe ngoje pa be ya angola no pa alumulu iringa alu hijabu ewe aso au hijabu ewe we da yi akwasi wo we ba mi bashi hide bulu hebe na don ba hinge ne ya iru nyari yo ton wo kiti shi ton wo ya no community ura kem kwasi ba mi na ha aka mbata again de taya ke kira fatio bana mi ke ha chi wo ba wu a umba e pa dan ga ya. Okay, Orlando, mdo manumvihi uyamshe. Na hapa, unanga hija, uruwele kwasa shaikobo ne yo. Ashi agane ka olu se anja seje. Na ha no so via yura she hija vo waikondo. Vo kuma ba ma vo kem kwase kase je pa yo. She onu ba yoro pa hia. Na ha pa mbaken olu mana dua sanga kobo ma kom
uba yelen kem sheri yelen kem higen la na ha asanga ikobo ne kpaira tave yo yumba ne ba fanti oduana akase kenga she mba ye kase pa ba hiya yo hiya higen ne kangen ma eligbo ve kwa ba no shawundu mba mare ve kwa ba tu achivi yam tave ngulu chechi unyare ki tombe za yelen viesela na ha ngu nanga me shi o yam shera yanga via umba lundi liana ahigenu nyare kilu hanga kama kwa sema nyare kila kwa kilu gane nyare batene te kwasiga alwe mama ne mba biso ye mba ebe no ya cabbage wa wan ke unu ruwe ku agapa bi na kwasi kamba mane mba biso ye mba ebe bizabiaga kabi ba na mba mfeki ku ala kishi tabi na ha kwa yomba ne kasi he uza ajire gen ya ko gengu ye o e kam tima wo foto te o ye yangi ti va duwe ki ya shekira ya yangi ti ya bu we ne ko ge o ya iru yi na hu ye abaju la yes ya ti ba mo ki ya she ba du ki ya shekira je ti humone mo akasi gumo yaunde hia une luwe kwa udanasha kwa siga bayana kwasi hechabe na ha ayi memi pina atindi loho ki yo kwasila ye idikere kwasiga kwasingu ka hakebe ba mare bi mo bi da chi bi na anyi ya ye idenyo mo ato abake na ha no ya shenge kemra ko gba hega anyu mo bai kuma ta anyi ne ta ibi pu kwasa mamba ye shenge ni kumo ta na trata ta karwa chi be ba hu waron ko ken kwa boy na ha kwasi iru mo ne kwasi ha chu kwasaru na ha ko kwasi tabe kwasi kwangu kwasi kitio wezende kwasi kitio ya wala ga kwasi kitio kwasi wo chovo jira kumaga sorry na kwasi shi iyere kwasi niu kwasalu fa ko no suga kwasalu test independent ga na ha kwasi mujuwa na chaha haikibin ba male na zanza chahala ngun ki yo he uba ton atsin la uyemine mi biaya kai chaha yamba male na hu la aluza hemine mi na ha ivekra luchanga ngwanga na ha pa shiongu iru ton kwasi kwasi kwalu wen ha chu yeluko uba so la so kwasi jira we uba pa ugena na tumeto yes je pa bia shenge shi yomboro one ya ilu enyare kiba keme kwasi hishi elaga pa ola guma kuma kwasi ji kwasi la pa guma kuma no na ha igba pe shenge je ye yeme mi shagega iru kwasi la yuna agbatu we ula shenola agbeshi oya ala be kwasi na ma kwasi la kisun na he huwa ma bu wosu bi yebesi yes kwasi yeme yem no je na ha pa ya baba ngune sendi ko nya shenge oromo ayi ti akiya o ba onu na ba keme ti ba hu zamanta iba hu fana ka atbishi uba yeme wanu oge na ha ma na to police kula dasinda yeme da chine yin da yiye ihu fana atiniki kwa na yiramba kidnapping ba and the rest hachu anongu ya ihide yere kwa hai ba akage ka kensa ishe ya kaye kwa iba so na ha ihu yiraji shaka ne tiambi hinu banki ya wala pa baye je ahide shimu yemi hinya ye wanu kwasi azama tatsa une boaso no idikra ba yebesi mo wanga na ha ide uyebesi kwasi
iwe wano kwasi ma ta hinge irulu nje wa shun uneba nja je akra fa ti oboso kwasi pa ga yi. Okay. Na ha we ya ungu nenge we alu ungu anyari ki kemen kwasiga na ha na za gbatu ko kwasi ba le luku do shima je kwa bongo jamega mo fati o alu me wala ka ko tido so yum da pe ga shimo ameka kwa boga chachu yomba geni ya alu ve ko dido yomba geni ya alu ve ko bu ba ide gba nto ho kwasi ya ha mo nenge kwasa kra lu fati o we no ga ya ye gba nto ho kwasi ya yangi kwasi lu hi ya kenkenga yang kwasa hiyaje iba gbato ho mi hige ba vinda ye dikra gbato ho kwasi ga ya mba e kasi to yo hinu yawe na ha mimi kirim nan wo she ya ko ngwana alu uguda hige ne kwasi hiya bondu mo bongura ngwe ba shio ko wo ba shio wonene ado pa zama taga o mata dava yo o ne fata da pa taga to oru usure dava o ne ka ha sure ma atawi yo avia yo ngem ka ya mu fati o ne wo sure ga oru ngungu ne na bache kya ke lu shami I ayira aji ya o ne ado she ta sha ba fa do abatuga o ke kana ba na rusi ha majichi o ne do ta sha ata da pa fa pa fun matwa ha ma ko ke ru kwa waru shami na ha kwasikra ngu fancho unayo na ye yeme na une da bosu biaga ka zayuru genu oguma aluku kwa ne jela to kwane ka myongu sitemye selula me he na ha se o kai do selu tuma myongu ave sha na ha se fase bega ba kasi nongo no sudu mlumba tiv ba yan tiv ire mbate bala na ha igba o si review we because se fati o au share mbie se yo ka o masu nongo na ha aka tiv yan ire ma saga na ha ne ba genje yo topics ba gen ato kya gena kasilame shamine ne ba gen ne hu ba fana vese na ha ne fati o uvana contributions any cha topics ba kaseva na amine fi lo ho se myongo pa alu na ba kiwa avesi ya ne pa ne fati o ba ba ti ma myongo avesi yes olu ito iti mfewe ne pa ngwe ma kasete si lamenga yes she cellular man na ha je pa yo ba gene ba dropping comment. It is very unfortunate that Sifati responding to comments Banelo dropping nega because cameras banene Vefati ulun kwa vese shao sinenge a comments balamba nyoron bagenya samba nenge kwa Sifati responding because camera ngucha Banelo dropping comments banene na ha yo mbagene ba very watching enekpa nelo watching na ha mba nenge na me she said after the live broadcast Sifati responding to comments Banelu dropping na ha igbo jimsu pishi kai don pishi utama nyongo awu chachu kama tuma nyongo awu ya ti kaba tu akwa kankan seba kokrofonga pasi fa bega ngu he na ngo yesi sha ko yo he zanza ungu ya ka veru hana unengi we nguguda ko yamshe shin kitaru hinge no iru wana wakem aka we ko sakem hinge ke no list yo maruma na ma story building je pamba never be wastement brother go wastement be na hinge ha ko kwasi jela na ha alun wo acho we ngwa we iyo ko yamshe hinge woko ngwa shi wo ko taru hinge ni unenge woko ngwa na ha aluguda manaye na be mposu ne ru
Okay, kwa bonu kwa solu ya mwori oko ya she kwanfa kori ya she hige. Shekaru zan hamu hige ya ko da kem kwa se kara wangi. Kwa boy hapo ni agba pe pandi. Apanda list by luna yo kona ofanto da kem kwa se ra se pa se so hiya. Si so yo ngol smo te si pa bujuwa kwa. Na agba pe apanda list manambula. Because who ten se tega. Aluto wan wura tete hama kwati na fto wenye to mto nyari gbim nda vagu hiya wan nani pande afurist mbati sepa sa hiya rote yesiga sepa si ye no mati asipo niki bise mata ni reka gbim ba pande ni kara hatu si so hiya ga ya utan wosi wo kwa ne do to na ha selu watching kwa na ha neru na ha ni unkwa se ataba mingwa vesenyane aka wone sha mimi je atawa hige na igboji pashingu van yo aluwe wo vana o list uken kwase buhumba anja ye ka story building ya kwashu mtawe na valuke chechu kana hala unengo story building ngi gae achu list aka gande oge na ha aluwe ken kwase pa list go valunja ye ka o story building ya alu gande ma nenge se tawe higene na ha awon do wase hige ya toti pa ya la sha ko keme ka wona ken ma no ya ken ma ohun ba dubu ga na mheme alu ba mare ya se pa of course ka wo ma wan ya ka vi nyare sha me na ha pa mheme alu una wan kra una mo toti chiwi na ha se lumu eken ulu dubu dere pa wan kan la na fati o ma wo yaje pa to alu wan kan te ma don ya moto pa na humba na moto pa wan kan na ya mo to na ha ka sha nyare ki nguwo sha kan la kankan we ilu ufawe wan kan na ochiwi ga na ha kem kuwe ka ya na ha yo ma na ha yes alu ne ka kure ga yo tushi ma buru we yaga yes ufati oba ma ya hishie mo buri ma benga ka kwuru ne shenge ongo wa ya be ya na ta na kan pa kure yes na ba na nya pa kure na ba na cement pa kure zanza na ma ya na be shenge ya la alu nye kuma nyu pu ka chi we na ba sai ka pe nyi she ti we ri ku ke pa ajira yes yangu uba hi ku kwasi chuku yes we ye ba se kwasi ga shi anawa na kwasi kwa ya ti wo e kem gu benga yes ma hige ba ere ko kem bu onje ma kem gu be ne be kitati kwa ongwela kem kwasi hijiri genje ga ugbije na gbije panakra mu za hijiri ga ke ru shamiga ke ye kwa na zanza na shi mai ba ke ba alwe na o kwasi ha do shimaya alwe won de teka awo la ya be ola na unbu wega ya sa ola alwo hundu ba iza ko kwasi ya iye ko kwasi shawusu hatwam gishe tibe zake ye wa besi ngana kwasi ye zameken igboji salama he na ha agba wo se na ika won ka chineku aka wona won pa ya won za obosun kwase je ka list la won pa won dide won ba mama ye won wanga silva na ha kwa ne te yo kishi o kai ike ko se hawusu zanzanje ga iluko oge ya kana wo na ba kwankru kishime na aiga jemi ye me wa kwase hi ya he na ha yangi mwamta wan gbanu wa kwase ne ba duwe hi ya wa mutis na broba mutis na shege mba yemba ya mo iluko be facho kem kwase hi ta alaga kabu mo bu ba wa gbu agbunga tabaka yo chabu bewe bilame kitswa tungwa bitu wana tuwa kwa himba ru reju ngwa kwa momga na ha nege gbuwe wana wa hagbuna na ya siza kwasu kemichi ge ya mbemra o esa na be 300,000 uke kwasiki ya upe mbe ba gboro ba wagbu wa ye na be dubu jeruta ma veka kaburu gumi o ba gen shaburu we kasi paga
secret to bula bagam yi kasi pa bu keme baga bu da wa no ya na balu ha yangi uso go da nan go abu chibi ya mai gbape yangira kai yangira ula nege anja be jani masi choi ai gumi okpa bia me hu heni kwa we alu na gumuruge kwasi ya tibu oyi kwasi kando alu mu na o kwasi ya ungu wandoro la ka ogbekeke alu e o la ngwe buja ma pe o ba du e buja ulo tama be bangi we ngo yo mu he nom na ngo he o ka o da du he yo mbla ya asam be yo ha chu be nge do shi mo yo we be da tuwa ka kwalo nge hinge na ha alwe wan eke won ba du he won je pa be akeru bo je ke baba du en so go wan ku mo ka ne ba be ka ta baba du en so ha chu do shi mala ite sun ha yangi yi gaga ka kwala unenge ngishe ti na kwasikira shi ti yebe se kwasi ti yeri kwasi shamlu choya ya o tabi bangiye mbuza hingo ya ti ya we da nyo arihyo no mutu pa imu iko ke wo iye ruku ayanu ya ila ma we do ipino ki ya sachichi charu ka ya pina pupu be shi iye ruku aya ilu gbiri ka kerem ke bahe wonu bahe pa hige nene alu odu ehi ya wo gen agbeji o nege alu egbeji o gaga je kai na so re pishi otoma mi wa wese ni o wa be igboji nsu pishi na yango gen pa nya ya kape sihira we mi ongo ne jene na yango gen pa shiseru tuma mi ongo ave shembe kwa ogen nya ne ya ka zambe seru zambe himba mare ese benongu se pase kwase gaya na ha list ne nguvana mtave mo yo ya mu kwa hinge do se pesa kwa gbem na ha ga pa list la ngule na kwa ne ma ba hu ringi ngishe o e kasi we trata kasi pu teri bia e kasi pu ka je pa yu ho ga hinge akwa mo ante o kan fa to were pa ga ko we pa shi fa to lunga nyari ki ko we kwasa mi hinge e ka ba tabi na ha je pa bia kuma nyari ki ngishe o e kasi mi pu kara ni en ngwe ke ya ta doga pa bia yange do shi malu ki biesi ya do shi ma yalu pa hinge ne ya kai ka ha yange hi la je ko zo nge punwo ka sambe hinya ko ba nge ngo ko je ka kra sasin we yoga ka kra ma we yoga ko ba teru kemchia ko ba nge na ko wa we de ora yam soro ma ba hiya kikie gbangba wo ba no na mai sin o yo kitio to shi makra ngulunga ka shamiga ne mo hinge na ha nkra ngwe kwasu go uyange mme bamba fachom bwasuga hinge na mbu shagbawo nkumo manwe kasi unyiru tanga bamtabengo to na ka dizambe di so selu vai na ha se lu were kwa sha doshima na ha doshima la ka un alukwa obesen na simba zambe ramba mare na ha be wasese mba mare ba belu amba yamba kase wasenese ga gumi onge manja pangi she ave pave tave haba she bagenje amata kpaza se jo ke ti omi lugave ilu nja e mba akwa agaye na ha pa ashi aga ya kwase kana ba koho nomso na ha be nongun kwa together na ha mzeheme kwa shege ka ahun balun na ha samba zambe ramba mare ne alumu ya wase na se shae se fati o keme kase se pase hi chombo ya se su na chi ufa doshima be akwabu alwe no kwase ha doshima she kwase yo na bosu ha doshima ya eve
awon du pon ne kende we shaga ya sa awon du ya ma awon du ya venga ato ka e do shima kra ruki bi siga be irunje abume yo nge kita hinge pa yume ngishe kwasa ye no mia shi kasi ba ngishe ya bi nge shi kishimo yange unnenge o na luelue chokia no monga ka yomba yabe ka hasu ha yaburu buru dan na da yebe se wanu wo iru bu oje ora ngwengwe future paga ka ba no mo yan kasi yombra bo permanent secretary singe ha Abuja he yomba ne mbo higu zige ba yoru yomba higu zige ba ka akuta ka do shima o yambe zuwami ha mimi umse pakasi mbalu weri kwa higene na ha ya o na ruwe zamanta kpaga shenge na ruki primary school no munyi mana mona na yewe soro wa pa azina bakpa i oku aniki ben na ha inna bebiere o ne kpe na ka hasure kiti na mona banyo secondary school hige yo ba kan be buru ministers ka yomba bulu commissioners haji yomba ka bulu ha makwa kita hinge hinge ke soye sa wo dala lu commissioner first chiba wo mo wo hi obanko kwasi na ha iviere ngiki kwa alaga inge kwa na ke bibiro yo wo zuwe kwasi yo une zuwa azuwa ko dito hishi ke won shi une na on viere pa ka ko genu ikira fega jela aluzu akwasika hado shimagaya iviere ngiki ki siraga do shimakpa alune nyare ki aloya do shimakpa banga to nyare kru do shimaiga biane we ruwe won nje higene kaina koza do shimaga keli tawe yango atawe ga obi million fu pa do shimaga bana bank semba walu wega million aderi mo npaga afati oba bi hin shawonu bakeme ba be yaga itesi doshi mahihi atesi doshi mayaga onu ogenga una na doshi mayaga umo na chi kwa na aguma nna ihi nengu so ubihi nyari shako kwasishi bakeme jia kako chuku alwe bitesu shon shenu kwa azeu yo la ya shenu ni di wa hine be uluwe kwa gara be tesu shon yaga ubaluwe tato ma tarushi ko nabe baluwe mbada sendi sa nabe tato ma be na wa kira ya to wa tato ru nebera akure hega tato ru shinta na ya nabe ba o she ya nguza ndi be ga so na kishi yongo ne do na pa nya ya kapasumem sukura kya be gen so na kishi ha ma shi kasa tama myongo ne wundo aka ne ayere ne ba tama myongo na awe se na ha sune sa yango gen shi solo tama myongo awe so sune kishi sune hai ni wa shi zo hai iko asiye pana